we fell out of love like shooting stars came crashing down, and we're building back up again. 11.04, ja se treba dignut u 6 da vam snimim izlazak sunca za početak današnje, odnosno jučerašnje epizode. Oprosti, ja nisam imao snage, buraze. Ja sam nakon live-a krepo, znači sam se zaspao za 2 minute. Tako da, bude nešto drugo ja ubacio, pa se vidimo u ostatku videa. Znači, došlo mogu reći koliko ja umirem od hladoće. Intro za ovaj današnji video je trebao biti snimljen danas, odnosno jučer, a kada vi ovo gledate danas, to je bilo snimljeno danas zapravo, jer nisam jučer mogao snimiti, to je danas kad sam morao na kraju sutra snimiti. Tako da, pošto sad je onak 8.30 i digao sam se znači umirujem maks. Moram ići odraditi trening ovdje doma i onda moram se žuriti na vlak. Tako da, nemam puno vremena, pa dok se ja zgrijem i to sve, ajmo odraditi trening vlak. Trening gotov, radio ramena. A meni se isto i upavili. 9 sati. Vlak ide za 2,5 sata, znači imam sat vremena za ištuširat se, sat vremena za pojest, 15 minuta doći na stanicu. Tako da, ja dok se još malo dobijem, jer meni toliko smisli spava, bude da sam spavat u 3 sata u noći, nego sam se u 6 i da. Ajde danas. Još danas, frende. Ajmo. Kurčina. Ja mobitel za glazbu. I drugi mobitel ovak, jer iPhone jebi ga buret. Ja ne mislim dati sigurno 1300 kuna za AirPods. Ja sad trebam ići na vlak. S vlaka izlazim na glavnom kolodvoru u Zagrebu, znači ne idem pješke da ne bi bilo flashbackova. Nakon toga moram ići na Peticu ili na 13-icu da dođem do Kvaternikovog trga. Tamo uzimam bus 276 koji ide do nekog Dumovića, nemam pojma. I nakon toga, to jest prije toga moram izaći na nekoj hraščici i onda još moram hodati kilometar. I onda kad hodam taj kilometar sam tamo gdje trebam doći. I nije problem doći, nije problem što ako se ja izgubim, nego ja u 8 imam live, ja se trebam do 8 vratiti doma. To je, ne znam kako ću ja to sve stići, ali eto sad smo na putu, idem prvo nešto drugo obaviti, moram nešto pokupiti, onda mogu tek ići ovo, Stari moj, Isus te mazu puraz, znači kako sam ja letio u busu, majku ti jebe u piču, kako ga Fred, fuska stanicu buraz, nikoga na stanicu, nema veze, ne moraš stati, ne moraš pozvati putnike. Znači bus cijelo vrijeme put, majku ti jebe, stojim, ide jedna stanica za drugom i dio ulaze ljudi, samo ulaze, niko ne izlazi, frende moj. Isus te mazo te kojevanje znači kičma me ubija, me probija, či trajko uđe u zavoj sa 90 s onim busom, majku tijem svi čavli ispali iz busa, bog te, ja nju tamo vidim Mikelu. A da, evo ga, 50.000 koraka, zimska verzija, to sam vam planirao jedno duže vrijeme. Sad je vrijeme došlo da to napravimo. Ja ne znam kako ću se kasnije vratiti. Ne znam kako ću se kasnije vratiti. Jebim ti mater, izbjegao sam Sulski cijelo vrijeme sad kad sam išao ovdje. Možda nemam pojma, Ne znam stvarno kako.
noću. Nešto mora smisliti, ono, do tad će pas mrak, jel? Znači ja putujem od 11 sati, sad je 2 i nešto, frende moj. A idem doslovno ću biti 15 minuta, aki toliko. Čekaj mi da prijeći cestu, Oh my god. Meni je samo žao, mislim ono, imam manje snimaka putovanja, jer Buraz nisam stvarno, kak da ja izvadim u busu od 160 ljudi, u busu ono za 20 ljudi, s kamerom i motaram ono i snimam neki cinematics. Mislim, žao mi što nemam puta do ovdje, a ono, Buraz moj, ne možeš jednostavno, A imam neki fun fact jako. Tipa, htio sam pojest, ajmo reći nešto normalno za doručak, ono, čist da imam neke energije, jer znam da neću ni 6 kroz dan. Buraz, mene boli trbuh, a doslovno nisam niš pojeo. Pojeo sam 4 hrenovke, 4 sendviča, 3 jaja, 150 grama bjelanjka i zobena. Sam ja ovo došao kao evo Fortnite, ono džamija tamo sve. Ako ja odavdje izađem do jednog 4 bit će dobro, brzo ovo su labirinti, ko miš majko ti? Dobro, celo sam. Tamo ima za pojest, idem sad pojest, onda žurimo, uglavnom stol je porčina, Buraz, teža porčina. Hoću uzeti, ali da ne znam, hoću moći tam snimat, pravo da vam se javim s jedne ljepše prostorije, jer je bila tu uđe, tam izađe. Znači, ja sam putovao 3 sata ovdje. Došao sam u Ikeu, našao sam stol. Našao sam taj stol koji nije taj stol, nego je sličan s njim. Isti materijal, isto sve druge dimenzije. Da bi na kraju saznao da taj stol također koji je krhko, da, taj stol nije podesiv. Makar na njihovoj stranici piše da je podesiv, da se može dizati gore dolje. A ovaj što se diže gore dolje, taj pak dođe oko 3800 kuna. Što ima šanse da dam za stol. I da se vratimo na priču. I ja ću sad opet 3 sata putovat nazad doma. Znači ja sam danas skoro u Gobau putovao, reći, 7 sati da bi vidio stol koji ću kupit, koji mi na kraju ne valja. Usput di sam se skoro slomio kameru, di sam skoro polomio leđa, di me bacalo po ovome, po busu, to je po zetu, kada sam popio 2 litre štoka. Žurim na tramvaj, imam vlak za 20 minuta, tramvaj mi ide za 5 minuta, a najgora stvar od svega što ja moram doći, a dođem za 10 minuta. Telefon stanicu, mislim, jebem, ne dobro, krivi tramvaj. Kako sam se stignuo da je moj tramvaj. Frende, znači nije dobro, 13-ice, jebate, nema ni na vidiku, ono, tamo negdje bi trebalo doći, a nema. Ti 20 ide vlak, tramvaja nema na vidiku, 15 minuta mi treba do tam. Ako izađem s glavnog, istrčim minutu, 200 metara prepane, a trebao bi stići ako tram dođe u roku 2-3 minuta, inače... i 15. Došao kući, imam doslovno 45 minuta za istuširat se, pojest, narihtat stream, upaliti stream. Tako da, ako vam se svidio ovaj video, stavite like, vidimo se u idućem vlogu sutra, a do tada uživajte na streamu. Ćao.